Atutokere nede nyumani na riboti ya umberene na ara nyuma ya mpatho kwithira chieko yerwa kaunti-ini ya Embu akariba mbere bakierekana kwenga Meru cia kagonende ngavana wa kaunti ya Meru Mutuma M'Ethingia awete Meru oyanduriyo iringi bena kioto ya kuringira biashara kanenya utura kona chionthe cha mbioro ya Kenya onkolokia wete no mbite kwithira kiaraniria na ngavana Cecile Barire munene wa borithi Douglas Kanja na inama ukiribo kethira bwichokanira ntere iyo awete thirikari yawe kethira yekaria mu Meru na rakuonthe ari na atetikiria Meru bethira bakinyelwa kulokina oreti ya Embu kuwato geni ya Meru oyaburenya popethira bakiwato geni Meru na inyantere ingechi ya mbioro ya Kenya muthuri murio kino atubanganiretie riboti yao. Governor Meru Reverend Mutuma M'Ethingia kiri nguchaniria ikuonekana Embu katikati ka miribara benao na karibe Embu augite nandi naritia Governor Embu Cecile Barire Minister ruku na Inspector Polisi nwe Kanja nikenda gutigira thine wikwarirwa nethore kithira indaringire Mama Barire Governor wa Embu na mbira ari Homa Bay na ara devolution conference ende agotoma county security team nikenda yeta on the ground kuhakikisha situation ikwa calmed down. Dacho kanda ringira Inspector General wa Police Bwana Kanja noya atoma ikosi bya usalama mature na yau na kuhakikisha Meru na property na biashara ciao safe. Ndachoka ndaria na waziri wa public service Mheshimiwa Ruko ambera na aru akethira ground eunio irare constituency ya Ruko akiwa kulingana katiba Meru kana Mkenya onthe ena rutha rwa biashara kukara rutere runde rwa Kenya na antu ba Meru batibatire kwa intimidated barabara Embu barabara anywhere in this country batibatire kwa intimidated no ntubwa culture yetu ya kwithira turi aritinguge muno nitubatire witikirua toka own property in every part of this country including Chicago na Embu araugite nandi akethwa aikaria Meru okura kunda gwitira biashara na atetikiire Meru ethwa akithukiro ritwa na de governor wao ntetikiria Meru by intimidated. I'll speak on their behalf, I'll fight for them, and I'll also stand na arabate kuomba kurungama nikenda ndibathetera tutitikiria kwa lebond ate Meru barabare Chicago kana barabare Embu kana barabare other parts of this country ni amba endero mbarawe nandi nigutira kure kunda Meru bari betho ibokara na thiri bate kuthangana akiukeja kutha kuma Meru ukagwata maitia ou ate buri kubagitetero buru so ke akwethera kwina element ya criminality ikuonekana kiria Meru barabare Chicago wote umwe wa antu baratukaretie no ntu inya Meru antu bauka tubenga amba baraba kuya pikipiki amba baraba kubwithia robbery amba baraba te kwenda kuria roja rwao tuti obenda kinya Meru kwina guntu kuraba batire gwita kwao ne committee prison. So criminals, we are not talking about you. Turenda kukaria ntu baraba kuria roja rwao baune bwantu tukururira turi thirikari ya Meru County muthuri murioki Buru TV Mutuma Kangangi.